Ngathandana nosisi wami. Igama lami nguZibulo Dliwayo. Ngihlala nomama uMankala kanye nobaba uDliwayo. Ekhaya ngazalwa ngaba ngedwa nje, yimi ngedwa nje umntwana. Ngineminyaka engu-18 years. Ngelinye ilanga ubaba nje sesivele unokuhamba ayosebenza. Sometimes ubuya once a month, sometimes uthatha 2 months engabuyanga. Because ngumuntu osebenza ezimayini ubaba. So ngahlala nomama ngathi ake ngimxoxele ngomntwana engithandana naye. Ngahlala nomama phansi ngamchasisela ngathi mama sengithole intombi igama layo uZethu wakumkhanazi. Azi ngabona umama eqhaqhazela wathula like for 5 minutes engatsho lutho. Ngazibuza ukuthi kanti kwenze njani umama wangathi akakujabulelanga nje mangimtshela ukuthi senginentombi. Mina bengithi uzojabula ukuthi mhlawumbe usezoba nomakoti. Azi umama wangiphendula ngolaka wathi kimi ngihlukane nalentombi leyani yakumkhwanazi eziphathanga kahle wathi ngazibuza mina ukuthi kanjani since lo mntwana lo vele umama ngibona ukuthi ubajwayelene. Hayi indaba le yangiphoxa mina ngathula. Ngasuka ngahamba ngayoyibona leyani intombi yami uZethu sasithandana kakhulu. Ngathi ngifika nje wavele wangigijimela uZethu wanginikeza ihagi. Like vele ngendlela engithanda ngakhona. Uthando lwalungachazeki. Sahlala phansi noZethu wabengitshela uZethu wathi kimi usezithwele. Ngajabula lelala ngajabula kakhulu mangitshela ukuthi sezithwele because yinto engangiyifisa and yinto engangiyifuna. Ngamtshela nami ukuthi hayi senze sezithwele mina nathi sizoqala umndeni, mina nathi sizoba ngumndeni. Sesizoqalela khona lapho impilo, mina ngeke ngafa ngamshiya noma esenesisu, isisu ngesami ngiyasivuma njalo ngiyavuma konke. Hayi ngasuka lapho sengijabule kakhulu ukuthi uZethu sezithwele ingane yami and yinto engangiyifisa kakhulu. Mangifika ekhaya ngenhlanhla ngabe ngimthula ubaba usebuyile emsebenzini. Ngafika ngahlala naye baba phansi ngamtshela ngathi baba sengimithisile ingane yakumkhwanazi. Hayi lapho baba wami wajabula kakhulu wathi ayikho okuhle umntwana lwana uziphethe kahle kungcono uvele umthathe ngiza kuncedisa konke. Lapho mama wakwada wathi kimi usufuna ukuthatha umfazi ngapha usebenzi wathi uthe ubaba wavela wamphendula lapho wathi hayi sengitheke imayini so ngithengele umntanami esishomini ubaba. Washo ukuthi sengithengile imayini so kumele ukuthi ngiqala ukuthi ngirane leyo mayini. Hayi ngajabula but umama kaze ngwabonisa ukujabula. Ngakusisa kwakhona ubaba wavuka waqoqa umndeni wangakithi ukuthi kuyiwe khulunywa ngale ndaba ukuthi sengimithisile njalo umntwana lwana ngiyamthanda. Hayi mama but wengajabula. So mina into le yangihlukumeza kakhulu ukuthi kungani umama engangijabuleli mangithi mina sengithole intombi. Kungani umama engangijabuleli manje sengifuna ukuthatha. Hayi after 1 week wahamba kwayovelela uZethu bathe befika khona le beyomlobola uZethu. Ubaba wakhona wavele wayala yena umkhwanazi. Wayala watshintsha wathi angeke mina ngimthathe uZethu. Ngazibuza ukuthi kanjani mina ngeke ngimthathe. Hayi indaba yakhona yaba luhlupho kakhulu kwathi after 1 week umkhwanazi wagcina ethuma abantu ekhaya wathi mina ngiyingane yakhe. Yena umkhwanazi lo mama bayenza imistake bajola baze bazala mina. Umama khona besihlala emzini kababa. Waze wakhuluma ukuthi that's why mina ngazala ngaba ngumntwana ngi1 because of ubaba kazali. So umkhwanazi nguye wazalela umama umntwana. Inhliziyo yami yababhlungu kakhulu isihlobo zami. So angazi ukuthi wena kunguwe le ndaba wazoyithatha kanjani. Ngicela ungitshele lapha kuma comment section ukuthi wena kunguwe ozothini and njalo uzophatheka kanjani, uzomxolela yini umama wakho ngale ndaba. Wawungayithatha kanjani leso simo nje.